ngira ngo moze ikibondo, ngira ngo moze uwo mwana, hora wihorere. Ukagaruka hano muri so, la mineri bayifata barya, mi mineri tukayifata gutya, re majeur, sol majeur, do nayo tukayifata gutya. Uwo mwana yari rukundo, yari mwiza nk'irirenga. Nshatse kugira ngo noneho mbereke uburyo bwo gucuranga, ariko gucuranga hano unkoresheje intoki. Amanota murimo kuyareba no kugrata ko arimo abambwiye ngo nge ngerageza no kubereka ngo gratoma. Ematox. Tarara, 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 tarara. Iyi ni indirimbo nziza, nayo ni indirimbo ya Kidumu Kibido Kibuganizo, akaba ari indirimbo yitwa Amosozi y'urukundo, akaba ari indirimbo irimo amanota navuga y'abahanga, niyo mpamvu nayo nashatse kugira ngo nyibigishe. Iyi ndirimbo rero iri muri sol majeur, ikaba muri re majeur, ikaba muri la mineur, ikaba no muri mi mineur. Na amanota ngahe? Na amanota ane: so, re, la mineur, mi mineur, akaza kuzamo na do. Na amanota atanu. Okay, iyi ndirimbo rero mu gutangira atangiza nyine kano kanuka, nyine ibigenda bimeze nk'akanuka, aba ari slow ariko ikavangamo n'akantu kameze nka reggae. We nyine wayigrata uko ubyumva nuko ubishaka. Kifa nuko we ugomba gucuranga ariko ukajyanisha n'iki, ukajyanisha n'amagambo ku buryo wumva nyine bikoze, cyitwa injyana. Ni slow ritme, navuga ko injyana navuga ko ari ushyiramo uburyo bwa slow kuntu, ukaba washyiramo n'akantu kameze nka ka reggae cyangwa se ka country, ariko byose bigendanye nuko wowe ushaka kuryoshya iyo ndirimbo. Hano ratangira gutya. Aha rero atangira nyine hano muri so, ugacuranga gute gutya, akantu kameze nka karege gatoya ariko katihuta gutya. Tarara, tatarara, tatarara, ukajya muri la mineur, tatarara, ukaza muri mi mineur, ukagaruka hano muri so. La mineur bayifata barya, mi mineur tukayifata gutya, re majeur, sol majeur, do nayo tukayifata gutya. Aya manota mumaje kumenya kuyafata, abatari bamenya kuyafata ubwo bazasubira inyuma bakareba ku bigisho byabanje, bakareba uburyo nabo bamenya kuyafata. Ariko nuko nguko mubireba: gatanu gatandatu, umugozi wa gatanu wa gatandatu, rimwe, re, umugozi wa mbere n'uwa kabiri mu kazu ka kabiri, n'uwa kabiri mu kazu ka gatatu gutya, ugavuza n'umugozi wa re, ukaza muri la mineur, tuyifata gutya, mi mineur, nyuma na do na sol. Tukagenda gute rero: tarara, tatarara, tatarara, tatarara. Nuko nguko utwaramo ugrata muri ubu buryo ndimo kubereka. Ntabwo bashaka ko video ndende, niyo mpamvu ngira ngo mbereke. Urumva ugiye anga ubanza kubita n'umugozi wa gatandatu uyu, ufashe gutya, sarara, tatarara, re, tatarara, la mineur, tatarara, mi. Ukaririmba noneho: ngira ngo moze ikibondo, ngira ngo moze uwo mwana, hora wihorere.
ngira ngo nshuri nimba ndababwira yo nabonye ayo nagowe utuzano kuri mi. Noneho aha rero harimo akantu dushyiramo ugakubita gute, ugahera kuri uyu mugozi wa kane gutya uba ufashe mi gutya ugahera kuri uyu wa kane gutya mimi nyine ya mimi nere, ugatujya hano kuri do. Ugeze hano ukubita uno mugozi uyu nguyu ware hano mba mfashe gutya muri mi, iyi ni mi. Noneho ugatujya hano muri do gutya, ugahita ufata akandi kanuza. Hanyuma reka nongere nsubira mu birebe neza. Ngira ngo maze ikibondo, ngira ngo maze uwo mwana, hora wihorere. Ugafata kandi karongo. Ngira ngo nshuri nimba ndababwira yo nabonye ayo nagowe. No ugahita ufata uwo mwana rero. Uwo mwana yari urukundo, yari mwiza mwirirenga, ninde yo mumenya. Ukongera ko namubuze namwanse, kariwe gusa nakunse, sinzo mwibagira namba. Ufasha hano ra namba, mfasha gutya ngiye nkoresha kano gatoki. Ushobora gukoresha n'urusanzwe so ugabuta gutyo uno mugozi wa so, uno mugozi wa ra ukawurekura, so ra so kunyuka ugafata. Ngira ngo murabireba. Fasha ra gutya so ra, yo nkubise no mugozi ra nawo ufashe abari ra, uyu mugozi wa ra munyanga atafata so ra so. Ako ngako ni kamwe. Noneho kandi ko muri refure ukubita ubufasha hano gutya, ufashe gutya so, noneho gata urekura ukaza ugafata uyu wa kabiri gutya, mi re do so. Uhita ufata, ugiye gufata refure nyikirizo, ukubita n'umugozi wa mbere utawufashe, ugahita ufata kwa kabiri, ukongera ukawurekura, ugahita ufata noneho so gutya. Sinarinzi inyikirizo, sinarinzi ko narize, kandi nzomuhoza. Amuzagurire kumutima cyangwa se kumutima, ushatse wabicura gutya kumutima, ariko hano ushobora gucura gutya. Sinarinzi ko narize cyangwa se ko narize, nzomuhoza kumutima, dosi kumuraso kumutima. Wabicuranga gutya cyangwa ukabicuranga kuriya kwa mbere. Iyo twinjiye hano muri refure ukubita uno mugozi gutya, sinarinzi ko
akandi ka kabiri nzomuhoza noneho nzomuhoza umutima kandi wabicuranga gutya cyangwa ugacuranga kuri ako mbere. Hari abakunze kuvuga ko ncuranga ariko ngo simbereke uburyo bwo kugrata. Reka noneho umukameramani wanjye abereke noneho ashyiramo byombi mbere ku buryo bwo kugrata, uburyo nyine bwo kugenda ukora ku migozi warupesha ariko unafata byose n'amanota. Reka agerageze gufata kamera abibereke byose kugira ngo mubirebe. Nshatse kugira ngo noneho mbereke uburyo bwo gucuranga, ariko gucuranga hano unkoresheje intoki. Amanota murimo kuyareba no kugrata ko arimo abambwiye ngo njye ngerageza no kubereka ngo gratoma. Uburyo bwo kugrata hano. Aha rero ucuranga gute? Ku ka refrain niko ndimo kuvuga, none ngeze ku nyikirizo. Ukubita uyu mugozi wa mbere utawufashe ugakora ku wa kabiri gutya, ugahita urekura gutya ugafata so gutya gutya. Sinarinzi ngira ngo ndubera n'uburyo bwo kugrata hano gutya. Sinarinzi yo ko narize nono nzomuhoza kumutima. Ubu ni uburyo bumwe. Uburyo bwa kabiri ushobora gucuranga umve sinarinzi yo ko narize, ugacura ko narize siyo kandi nkamuhoza kumutima. Nabyo wabicuranga kumutima dosiraso. Nuko nguko kugrata. Hanyuma igice cya kabiri nacyo ushobora kugenda kwa kundi bisanzwe. Tsararara ni bisanzwe. Tsatsararara tsatsararara, ugatangira ukaririmba. Amasozi y'urukundo niyo mfise nireguza, sinje nabishatse. Uwantwaye ubusore, uwankunze mu busazayo yanyihakanye. Nzora muririmba. Ahangaha noneho ugeze kuri yami ukubita kwa kundi gutya, uwa kane mba mfashe hano mi, nkakubita uyu nguyu gutya mfashe mi, ugahita uririmba noneho ka kandi gakurikiyeho. Nzora ndamuririmba nzomuyaga mu bandi niryo sezerano. Ukongera nzihanganira amagorwa nzomuha nicyo yanze, tuzobaho gutyo. Noneho egome nuko nguko sibyo byo egome refrain umve sinarinzi yo ko narize kandi nzomuhoza kumutima nuko nguko indirimbo imeze. Ntabwo ari ibintu bigoye, ni ibintu wakwiga
hanyuma rwose ukabikora ubikora inshuro nyinshi bigeraho ngo nabyo bikaza. Reka rero mbashimire mukomeze kugubwa neza. Nk'uko bisanzwe ngende Emmanuel Nshimiyimana, mwarimu wanyu ugerageza kubigisha uko bishoboka kugira ngo mumenye gucuranga namwe gitari mu buryo bwiza, mu buryo kandi bw'umwuga. Njye rero nk'uko bisanzwe ni umugaragu w'Imana n'abantu, hanyuma ibindi ubwo tuzaba n'ubundi tureba indi ndirimbo nzakurikizaho. Ariko iyo mwifuza cyane muri benshi, mwebwe mwajya ku rubuga, mwajya kuri Ematox mukandikaho, hanyuma mukambwira muti turashaka kuzakurikiza iyi ngiyi, ubwo niyo nazaza n'ubundi nkurikizaho. Nimbona mutanditse icyo gihe noneho nge nzazana iyo nzabagenera. Reka rero ndekera aho ngaho, mukomeze kugira umunsi mwiza. Hasta la vista.